Lako mintu sang bayi sang maneku. Salama si tamu sule. Sia parannu si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena. Ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua latarangi lata bahasa sia lata nannung lan atu ya te. Dia lalamai Yakobus pasal apa angka apa saya lako sang pulo. Yakobus pasal apa angka apa saya lako sang pulo. Apa dolo lata basa sia lata perangi tujuh nakadan na puang mai komi tamas sambayang. Katuangki batang kaleki sia wanang penangki puang tu kisorong mati olo malakbi mi. Menda di Korean sumangaki sia penombaki. Bilan na iya te katuanki inang apam mi kamu. Apa iya te kaleki penangki opuang. Katuangki mukumbang untuk do tinting pak purayami. Pagari kan ni kisi patok rampo mati olo malabi mi. Laki basa tu dia nakadami atu ya te. Wang pena masalo patudukan ni solanasang. Kapaisanan mi opuang tula makada lako kami. Makada mo kami lansangan na puang ki puang Yesu imasambayang. Amin. Kamu to dipasang tinti to mak gau salah. Taer kami tandai kumua kasih porayan lino yate. Ia mo kasih ualian puang matua. Ya mo to minda-minda la si porai lino yate. Ia mo menda di ualinna puang matua ana dipakondi na kua kasih porayan lino. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu kasih porayan, batu ya tu kada kasih porayan. Ia mo misa kada sia agan tu umpa petiruan sia umpa manasa misa kasih ulangan. Batu kasih umpuran melo. Sia rapa lan kasih paakadan misa sola misa. Apala mendadi misa pekutana tu paralu latanannung mandalan kumua umbara la susinna sia ladaninna. Keden misa tau mandu umpara kai kasih porayanna annalino. Ya tu tau ya to mandulu na palosongan tu agan lino ondong pi anna ya tu agan lino. Ya to menda di otok na sia mandu na polosongan lamintu allo katuan na. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lan me pak basanta atu ya te. Tananay umbasay sia urangi solanasang ki kumua. Ya tu tanga sia pena moraibang la umpat tunduk tau senga. Untalo sia ungkuasay bang tau senga. Kamorayan la umpamadawan bang kale anaden untiroroko tau senga. Ya nasang mote tu mendadi tanda manasana sia misa agan. Kumua tau iya to katuan na ya motu katuan la usi porai lino. Ba tu usorong kalena lako kamorayan lino. Ya moto anna tang la memangan ba tu tay anna la mendadi torope kutana kumua tau iya to si porailino tay anna kalo ipena anna sia tana kulle tu unang gak tau senga nenek bang maruka pas si gagan sia ungkabiri tentang namisa tangaran. Batu tang namisa painan. Sia tang sangka patonganan. Nenek duka napogau tu mintu agan tang melona. La unaparan ni. Batu la ulambiran ni tu nasangan na. Na kamorain na. Sia napo masanang na. Napo urungan umpalelebeko. Batu umpolelean tang tongan tau senga. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus.
Paralu lata tandai kumua, yaitu kita torotoma patongan. Manasa kumua inang lamukundu kabangnya, lata tamuilan katuan tatu agan kamorayan siapa porayan lino. Ya moto na inang paralu lata bukaran sia la toroma kuasa. Tu pena masalo lan kaleta, dikua anna iya pena masalo la unarangi ki lan kamalilinan usanna pena anta. Ya tu diona la umpabutun na dosa batu kasalan lako kita sola nasang susinna kamatampuan kamorayan la umpatunduk tau senga mak palelebeko mak ulelian tangtongan sia senga na pato paralu taparalui sia takamorai tu diona kadila bakan dio may dosa anta torro dipilih dio may puang matua lan rara malabi na puang Yesus Kristus. Ya tu kasih porayanta lino paralu la tapo bembali mendadi kasih porayanta sola puang matua. Na mintu na tu iyan na to la mendadi arang. Sia pepatudu la umpanundu meloki. Lan mintu allo katanta umpogau itu dia na kasih porayanta puang matua. Ia mau tu dia na kadan na puang matua. Batu Alkitab, batu surat madatu. Amin. Tama sambayang. Ya te kadami puang matua ki kure sumanga. Mi pakilalakan ni, mi patudukan ni. Angki patoyang kaleki diomai kasih porayan lino pak porayan pak kalian. Angki tuo ma apatongan-tongan si porai puang matua bak tu umpalolang katu angkilan kasih porayan puang matua. Ure sumanga pabattakan o puang pedas pasalo umpogawi. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Siulu rampuin deto tu kadan na puang matua. Tontong bangki palaku kumonta subscribe te kadan na puang. Sia tapak bagian nila ko sang mane sang baineta. Kure sumanga puang matua tontong urinding pala komi sulanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.